Ito kam yen ito ite me mesiero. Mbo e komo bu faudwa. Ide mo fo tie didi. Mono basi kom odo kom mde mo fo kama. Mono basi kom odo mi yake kun biara. Mono basi kom odo kedep de mo fo kidangba. Mo kom onye kodo nyanam dak paniko. Awana de ndebe ya wanwa kom. Odo mi yake uyo mi songo kanu yo mi nyon. Odo kekpe medo fro fringen. Enyanam ubongo pono yituru. Eyena basi odo kana mi bianga ke nyang Jesus. Iyo mni bongo kam tiet kusiere mi. Eyene tuwe mi nyene den no fi. Afo eyene kamiodo eyene temiodo yani tomiodo nde Jehovah mo nam fi asakimam bangoton Jehovah mo nam fi asakimam ku urwami edi urwado Jehovah di nam de fi asakimam kemendaka kememo yodo kakatwale ke di wakusene di wariswa even kidemo kono yomi idioka ki kerero kenyene de memkoro kobong de fi Jehovah mo nam fi asakimam yari kopse ngwere mi odoko di se Genesis 21 iborosi tutut sera tenden Jehovah nam min sarimam ni no frofri moro ke kopde eye sakyemi efrefri moro ke kubde eye sakyemi useru senu bokomi memore ke kubde tup ebang idwofo memore ke kubde tup ebang amfofo a che folo katware yet abanga mention siompo menpo bi boku bokop kanga basi kubok useru senu bokomi abasi ro ndi dokofi ke di sangwere siem mongodo eteki mongi nam fi asakimam ede ka basi kanam de sera sak ke di boy swari ko de kem fro ko de kem mom ko de kem taided usene di kemde abasi ama no sera imam afodo sosubo video mi do Jehovah mo di nam fi asakimam akam nyen kem fene diodo o Jehovah dinam min sarimam de kenem de kakpaniko obuli ni mam fo di kem de kenem de kakpaniko Jehovah mo dinam akpan poki songfo odo dinam de fia sarimam ataiti din mem modo ke di kop di banga se Jehovah nam de eyetene fie sak o Jehovah mo komfi kusiere ko mo di onte ke madami mamadi amada mfono di amada nsere di amada nkore di amada iboro di edi nam de nito kami edi nam de nito itemi edi nam de nito mi sarimam usieru senu bomi itotongo bu faudu ado urwami edi urwado edi nam de nyini sarimam osongo ko di ma do tongo kemfen odi tongo urwami do Jehovah mek be heaven ubok ntembok etemimbok ya iko inwa fobiet fi di na yene kamye mi sarimam kenyang Jesus amaso bo video mi mbok tanka tambori dem eteke Jehovah anam min sarimam amen emesiero mbok ndo video mi soko yene kafo no soko yene tefu ko ya tak fi kubok Jehovah anam fi asak amen.